U stanu u Zagrebu živi obitelj Čolak. Antun, supruga Marija i njihovo dvoje djece, Nives i Luka. Antun radi kao odvjetnik. Nives i Luka su studenti na Filozofskom fakultetu, a Marija je domaćica. Par je u braku već 20 godina i ništa ih, barem za sada, ne izdvaja od ostalih prosječnih obitelji. Dajte, uzite malo voća. Ne, hvala, stara, prekini više oču gledanje, nafu televiziju na miru. Može malo mira, pa jel može jedna nedelja u miru proći? Može, stari, ali oču jedan put ja nešto normalno pogledam. Daj si čašu mineralne. Ajde, molim te. Stvarno volim svoju obitelj, ali mislila sam da ću imati više od života. Ne radim, ne idem na kave, tu i tamo pogledam koju sapunicu i to je to. Mislim da sam ostarjela prije reda. Da me sad neko pita, rekla bih mu da nisam sretna. Takve stvari praviti nećeš. Šta, i to je sad kao zanimljivo? Nema više mineralne, to je jako zanimljivo. ali evo donijela sam sok. Tipično, I kad se meni pije mineralna, nema je. Hajde daj, nemoj gunđat, uvijek nešto gunđaš, otiću sutra u trgovinu i kupit ću nove. Znam, Marija, ne gunđam, ali zbog čega da ideš sutra u trgovinu sama? Pa čekaj dok dođem s posla, ići ćemo zajedno u nabavu s autom. I na kraju krajeva, zašto da nosiš te flaše u rukama naokolo? A kupit ću samo dvije i tako treba mi druge stvari još uzeti. Pa dobro nam ide u životu. Nismo bogati, ali nismo ni siromašni. Pa imamo, mislim da smo prilično sretni. Imamo sve što nam treba. Djeca su nam zdrava, ide im na fakultetu, kćerka studira filozofiju, sin engleski. Imamo krov nad glavom i pun frižider. Mislim da imam skladan brak. Sljedeće jutro Marija odlazi u kupnju. Slučajan susret s osobom iz daleke prošlosti potpuno će promijeniti njezinu životnu kolotečinu. Marija, jesi to ti? Domagoj. To je sjajno, dan postaje sve bolji i bolji. Ma ne vjerujem, da si to ti. Se Bože, pa koliko se nismo vidjeli? Pa ne znam, 20 godina sigurno. Čega zbrojim, ona? 20 godina, da, upravo si, od onog Luna parka. Daj da te vidim, Stvarno, pa nisi se promijenio, a baš ni za milimetar. Lijepa, i ti izgledaš. Zgodan kao i uvijek. Da. Nego šta radiš tu? No ništa, nešto sam došao poslovno obaviti, kratko, ali pusti sad to, mislim, bez riječi sam, šta radiš? Jel imaš vremena, mislim, ovo je sudbina, hoćemo na piće otići, imaš vremena? Da si došao tu, a ne idemo na piće. Ajmo. Kad sam ga vidjela, u meni se sve nešto pokrenulo, neki stari, zaboravljeni osjećaj od prije 20 godina. Domagoj je bio moja prva ljubav. Trebali smo se i vjenčati. Međutim, onda moji roditelji nisu dozvolili. Rekli su da se seljaci i bogatuni ne miješaju, a mi smo naravno seljaci u toj priči. Sad kad sam ga vidjela, mislim da sam pogriješila. Nisam ga trebala tako lako pustiti. I onda ljudi ne vjeruju u sudbinu. Otišla je prije 20 godina bez riječi pozdrava i bez objašnjenja. I sad od cijelog ovog Zagreba ja naletim baš na nju. Marija i Domagoj, nekadašnji par koji se trebao vjenčati, susreli su se slučajno nakon 20 godina. Oboje su oduševljeni susretom. Baš sam jučer mislio na tebe, i sad te sretnim. Šta ima s tobom? Pričaj mi sve. Sve mi reci. Ja sam ti domaćica, imam ti muža advokata i imam ti dvoje djece. Nives i Luku. I oba dvoje ti studiraju na Filozofskom fakultetu. Odlično. Znači, ipak je Anton bio. Da, dala sam se za Antona. A ti? Da, to daj sam mi mogao reci kako ti si ti oženio, šta radiš? Pa ja sam ti i dalje u Novskoj, imam autoservis i salon. Dobro, posao dobro ide, hvala dragom Bogu. Sad sam došao u Zagreb, otvaram još jedan salon. Još mi je uvijek zgodan i privlačan, kao da ovih 20 godina uopće nije prošlo. Kao smo još uvijek oni zaljubljeni klinci. Šta je bilo onaj dan? Šta nisi došao u Luna park? Čekao sam te cijelu noć, cijeli sljedeći dan. Nestala si Nemoj Domagoj. Nisam te više mogao naći. Pusti sad to. Znaš da su mi starci bili strogi i nisu me puštali. Život me odnio u drugom smjeru. Nije bitno. Meni je bitno. Nisam prestao misliti na tebe. Ne znam. Ja nisam prestala misliti na tebe. Vjeruj mi i više nego što bi to sama htjela priznati. Ne mogu ti reći koliko mi to znači. Nego reci ti meni, jel ti imaš stan u Zagrebu ili si u hotelu? U hotelu sam.
Marija se odlučila upustiti u avanturu s nekadašnjom ljubavi. Trenutno ne razmišlja o posljedicama. Usamljenoj domaćici konačno su se počele događati stvari koje je do sada samo gledala u TV sapunicama. Ajde, dođi tu. Evo Baš mi drago što si došla, super. I meni isto. I šta si rekla svojima? Rekla sam im da idem u kino. Kino. Kad si zadnji put bila u kino sama? Nikad. I kako je to prošlo? Pa, da ti budem iskrena, puno sam stvari htjela u životu raditi, pa nisam i uopće me nije briga. Malo brinu za mene. Pusti sada to, došli smo tu zbog nečeg drugog. Uvijek je imao neki poseban utjecaj na mene i nakon tolikih godina jednako mi je zgodan i uzbudljiv. Uvijek sam davala i sad je došlo moje vrijeme da ja nešto uzmem za uzvrat. Marija i Antun Čolak u braku su 20 godina. Iako među supružnicima nema problema, Marija nije sretna. Život joj se pretvorio u ustaljenu kolotečinu domaćice, a sinoć je po prvi put, otkako su u braku, prevarila supruga s nekadašnjom starom ljubavi. Dobro jutro. Nisam te čuo kad si sinoć došla. Kasno sam došla. Pazila sam da te ne probudim. Ma nemoj. A gdje si bila? Poslala sam ti poruku. Poslije kina sam otišla kod Vesne. Ma koju poruku? Zvao sam Vesnu i nakon te tvoje poruke koja mi ništa nije rekla, i Vesna je rekla da nisi bila kod nje i da nema pojma gdje si. Dobro, otišla sam prošetat. Mislim, u čemu je problem? A Marija, problem je u tome što si do sada uvijek rekla gdje ideš i kada ćeš se vratiti. Odjednom ti se ponašaš kao da si nešto kriva. Pa nitko te ne krivi ni za što. Pa što ti je odjednom? Pa samo me zanima. Jednostavno, tako sam navikao. E pa lijepo odvikni se. Marija, što ti je? Ne znam što je u nju ušlo. Odjednom se probudila kao druga žena. Pa samo sam je pitao gdje je bila. A kod nas nikada nije bilo tajni. Pa jednostavno, ako je morala prošetati, išla prošetati, pa mogla je napisati poruku, ostaviti poruku na stolu i sve okej, nema problema. Marija je mislila da je noć provedena s Domagojem samo usputna avantura i iznenadi je kad joj se on već sljedećeg dana javi. Hej, Bok! Otko ti? Pa mislila sam da si u Novskoj. Zbog mene? A nisam se tome nadala. Ne, sama sam. Fakat sam se iznenadila kad me nazvao. Rekla sam onu večer da je to samo za jednu noć. Sad kad sam čula njegov glas, zaboravila sam sve što sam si obećala. Za pola sata Marija je već u kafiću u društvu Domagoja. Ne zna kamo će je odvesti susret s njim, no o tome previše i ne razmišlja. Trenutno je jako sretna i jedino to joj je bitno. Osjećam se kao da si me vratio 20 godina unatrag, kao smo opet ona dva klinca koja tamo trče po Luna parku i rade ludosti. Jednostavno ne mogu vjerovati da si udala za Antuna, mislim. Šta možeš, tak se je desilo. Da. Slušaj, svaki put kad prođem negdje vidim poster Luna parka, na televiziji kad vidim cirkus, ne mogu prestati misliti na nas, na sve ono što smo imali prije 20 godina. Super, ja te potičem na cirkus, znači, baš lijepo. Znaš da nisam mislio tako. Da. Domagoj i ja smo se upoznali u Luna parku. Roditelji su mi bili strogi i nisu me pustili u Luna parku, pa sam pobjegla. Htjela sam se voziti na onim automobilima, ali nisam znala. Domagoj je došao, sjeo sa mnom, tako je sve počelo. Jel ti fali to sve? Sve to što... Na što misliš? Pa to što smo radili, naši ludori izvodili. Pitaš jednu domaćicu ili fali malo uzbuđenja u životu. Gle, Antun je dobar muž, ja sam ti jako ponosna na svoju djecu. Ali ono što smo imali mi, ona uzbuđenja, nikad nismo znali gdje ćemo završiti. Naravno da mi fali. Je, mislio sam, znaš, jel bi ti, Marija, htio bi se nastaviti viđati s tobom?
Mislim da ovo, imamo nešto. Gle, Domagoj, ne znam je li to pametno. U stvari ne znam je li ova večer bila pametna. Znaš, ipak ti ja imam obaveze neke prema toj svojoj obitelji. Pa da, ali pa i sama si rekla da si se našla u lošoj situaciji, da ti je dosadan život. Šta bi nam sad falilo malo da se podsjetimo kako smo bili mladi nekako? Znam da sam rekla da nisam zadovoljna sa svojim životom, ali promijeniti sve po cijenu prijevare. Najgore što mislim da se ponovno zaljubim u Domagoja, ako sam ga ikad uopće prestala voljeti. U društvu Domagoja Marija zaboravlja na vrijeme i večeras se kući vraća prilično kasno. Antun i djeca morali su se sami pobrinuti za večeru, što se već dugo nije dogodilo. Marijino ponašanje kod svih izaziva sumnju. Vidim, naručili ste picu. Bili smo vlani kad smo došli, a ničeg drugog nije bilo. Pa gdje si ti do sad? Zvao sam te 500 puta i ništa. Pa Marija stvarno se brine. Pa valjda nisam čula mobitel, znaš da bi ti se javila da sam čula ovo. Uostalom, šta je sad to, šta me stalno zoveš, stalno kontroliraš? Prije to nisi radio. Pa znam, ali nisi ni ti prije odlazila na večer i dolazila kasno, odeš, ne javiš se, ni razglednice, ni pisma, ni ništa. Pa čekaj, mogla si barem poruku poslati, pa kaj je to problem? Antone, mislim, šta me sad napadaš? Malo sam prestara da bi me kontrolirao u svakom trenutku. Mama, ne napadate, nego ti govori najnormalniju stvar. I ti nama isto kažeš da ti se moramo javiti ako nešto ode mimo rasporeda ili ako ćemo kasniti. Ja uopće ne kužim u čemu je tu problem. U tome i je problem. U čemu? Pa niko od vas ne kuži u čemu je problem. Znate šta, ja sam ovak onak preumoran za ove vaše glupe zagonetke, ja ovdje čorite vi kako hoćete. Ajde, Imaš pravo, idem ja. Vas dvoje riješite to što imate. I počnite se ponašati kao odrasli ljudi. Pogotovo ti, mama. Evo vidiš šta si sad napravio. Ja sam napravio, pa ti 2 noći za redom dolaziš kasno, ne kažeš gdje si bila, ne javljaš se na pozive, ne šalješ poruke, pa kaj je s tobom, da te ne poznam, već bi pomislio da nekoga imaš. Jesi ti normalan? E pa znaš šta, možda si nekoga i nađem. Znaš, sve je bolje od ove kolotečine u koju sam upala i znaš šta, sad mi se više ne razgovara o tome, idem u krevet i laku ti noć. Malo. Mislio sam da imam nekakav savršen brak, ali sad vidim da sam pogriješio. Očito je da ona već duže vrijeme ima nekakvih problema i sad to izbija van. Antun je tjedan dana na službenom putu, djeca su na fakultetu, pa Marija koristi priliku da nazove Domagoja kojeg poziv oduševi. Rekao je kako ima iznenađenje za nju i Marija jedva čeka vidjeti što je to. Dobro, i kuda idemo? Ej, to je iznenađenje. Nadam se da će ti se svidjeti. Nepredvidljivi Domagoj, ko u ona dobra stara vremena. Ali bolje ti je da bude nešto dobro. Nije ništa spektakularno, ali pretpostavljam da je dovoljno da razbije svakodnevnicu jedne domaćice. Samo se opusti i uživaj i nadam se da si obukla nešto toplo. Jesam, onako kako si mi rekao preko telefona. Evo, a gle, sad sam se opustila i šutim. Okej, to mi se sviđa. Ćeš moći izdržati. Odlično. Sad mogu ostati vani koliko hoću. Antun me neće barem tjedan dana gnjaviti s pitanjima gdje sam i što radim. Zaslužila sam ovo i ne kajem se. Marija uživa s Domagojem. Zaboravila je i na supruga i na djecu. Želi pamtiti ovaj trenutak zauvijek jer nije sigurna koliko će ova avantura zapravo trajati. Šta fali? Nije bilo drugog Luna parka u Zagrebu, no. Šta ja mogu? Ajde! Odi sa mnom. Ne vjerujem. Šta je bilo? Nisi normalan. Ma daj, ajde, nema biti takva. Ideš? Ne sam se. Ajde. A daj Nema biti takva kućanica, šta je? Daj malo unesi života. Probudi dijete u sebi. Čekaj, sad ću ti vidjeti kućanicu. Ajde. Baš zbog takve razigranosti sam se zaljubila u njega. Nikad ga nije bilo briga šta će drugi reći. Uvijek je živio za trenutak. A i zgodan je. Nisam se ovako vrtila još od kak sam klince vodila u park. Ej, stani. Šta je bilo? Šta je? A? Vrti mi se u glavi. Ma daj. Ćemo na drugu stranu. Mislim da sam ipak malo ostarjela za ovakve stvari. No nisi, šta bi ostarjela. Rekao sam ti prvi dan kad smo se sreli da odlično izgledaš. Samo te umorila te uloga kućanice. Okay. Možda imaš pravo, sigurno.
Nisam već bila u parku 100 godina. Slušaj, moram ići nazad. Ostaneš samo sutra. Danas je sutra, nažalost. Već. Meni je isto žao, da. Pa baš sam tužna. Nego mislio sam, jer bi mi se htjela pridružiti večeras, hoćeš mi praviti društvo večeras. A? Bi htjela? Znam da hoću. Ajde. Baš super. Idemo? Može. Još jednu noć. Daću nam još tu jednu noć, a poslije toga ne znam šta ćemo. Šta će biti dalje sa mnom i Antunom, nisam sigurna, ali poslije ove noći više ništa neće biti isto. Nakon što su Nives i Luka otišli na fakultet, Marija provodi uobičajeno mirno popodne u stanu. Navečer Nives, kojoj je majčino ponašanje postalo sumnjivo, stiže kući. Mariju očekuje nenadani razgovor. Gdje ti je brat? Na faksu ništa posebno. Luka je ostao malo s dečkima. Baš ga ne privlači topla obiteljska atmosfera koja ovdje vlada zadnjih dana. Jes, ako mi sad misliš držati predavanje, onda... Mama, da te pitam nešto. Ti imaš nekog? Jes. Neki dan sam srela Domagoja. Ko je Domagoj? Domagoj je moja ljubav od prije 20 godina. Toliko smo se voljeli da sam se mislila udati za njega. Međutim, onda su se moji roditelji suprotstavili i nisu nam to dozvolili. Tako da na kraju nije bilo ništa od vjenčanja. Na kraju sam se udala za tvog tatu. A sad kad sam ga vidjela, našli smo se na kavi i bili smo skupa. Jel me osuđuješ? Ne znam. Mislim da ne. Ali, ne znam. Čini mi se da već dugo nisi sretna u braku. Znaš, nije da ne volim tog tatu. A znam. On je dobar i pažljiv i svako malo mi donese neku sitnicu, ali nakon nekih 20 godina braka jednostavno osjećam da to više nije dovoljno. Moja mala curica je postala prava žena. Kad se to dogodilo? Evo, stalno se žalim da sam doma i da ih odgajam, a to uopće nisam primijetila. Mislila sam da će me osuđivati, da će mi svašta reći, a ona je bila puna razumijevanja. Mama je provela tolike godine odgajajući nas, po cijele dane je bila doma s nama. Sad je napokon uzela malo vremena za sebe. Samo mi je žao što će tata patit. Niti je loš suprug, niti je alkoholičar, niti je probisvjet. Ne znam, sumnjam da će je to oprostiti. Sljedećeg jutra Mariji u posjet dolazi sestra Vesna. Nisu se dosta dugo vidjele i puno toga imaju jedna druga ispričati. No razgovor dviju sestara skrenut će s prijateljskog u sasvim drugom pravcu. Bog, a što se nisi javila da ćeš doći? Da malo pospremim, da izpečla nekako kolač. Bila sam dolje u gradu, nešto sam obavljala, pa rekao ajde da navratim, nismo se tako dugo vidjeli. Pa nismo se stvarno dugo vidjeli, baš mi je drago da si došla. A šta ti imaš pospremati, stan ti je sterilan, kuvljekarnje ti je sve. Znaš koliko imaš svaki dan posla ovdje za raditi. Joj, Znaš šta, baš sam se ovih dana nešto spremala da idem k tebi. Da, možeš misliti da... Jesam, najozbiljnije. Kome ti muljaš, ajde daj. Jesi mi dobro? Jesam, evo sve po starome kod tebe, šta ima? Pa isto. Muž, klinci, kako? Klinci su ti na faksu, a Antun je na službenom putu. Marija i ja u isto vrijeme smo otišli iz Novske. Samo dok sam se ja posvetila studiju i karijeri, Marija je odlučila nešto sasvim drugo, posvetiti se svojoj obitelji. Zaista je ponekad zavidim. I znaš šta ima novo? Šta ima? Neki dan sam ti naletjela na Domagoja. Domagoja? Čekaj, misliš Domagoja Matkovića? Baš na njega. Kako je svijet mali. Da. Znaš kako super izgleda fakat izgleda mrak. Ima ti onak malo dužu frizuricu. Ko da nije uopće prošlo 20 godina. I znaš šta još? Ima ti svoj salon. I sad ti je došao u Zagreb i otvarati novi. A dobro. Nešto si ti meni jako sumnjiva. Imam osjećaj kao da si se ponovno zagrijala. Jer ti nešto muljaš opet, Marija? Šta bi muljala? Ništa ne muljam. Tebi se on isto sviđa. Si ga ti zaboravila? Pa vjeruj mi da jesam.
Zaboravila sam ga još davnih dana, kad su u Luna Parku odlučio za tebe i odabrao te i tu je kod mene bio kraj, kad sam ga otpisala. Ali, znaš šta, stvarno, molim te pazi što radiš. Ti imaš sada obitelj, imaš muža, imaš djecu. Molim te pazi, istino ti kažem. Nemoj upropastiti sve. Tko je ona da mene upozorava? Cijeli život čekam taj vraži Luna Park, a živim u hotelu u kojem sam istovremeno i sobarica i kuharica. Marija i Domagoj iskoristili su priliku dok je Domagoj na par sati došao u Zagreb i otišli su u njen stan. Anton je na poslovnom putu, a Nives i Luka na fakultetu. Marija misli da može raditi što joj je volja, no ne zadugo. Križat ću si datum ili vidim kad ćeš opet doći. Da, luda si, imamo SMS-u, imamo telefon. Vidim da će ti puno nedostajati. Hoćeš, ni, stvarno. Ej, izdržali smo 20 godina. 2 tjedna ništa prema tome. Stara, pa šta radiš to, jesi normalna? Pa, mislila sam da si na fakultetu. Pa šta si misliš što ne vidiš da sam došla ženska glava, kako sam mog kopio ovaj lik? Šta da sam smiri, jesi normalna? Ti si rade dok si otišla, više nikad nisi radio. Pusti me, stara. Luka, molim te, smiri se, Luka. Jesi normalna, ono? Luka. A znači, to je ta tajna o kojoj cijelo vrijeme stara šuti i ne želi govoriti. Zašto u zadnje vrijeme dolazi doma tako kasno i nikom se od nas ne javlja? Šta će tek stari reći kad sazna? Nakon što ju je Luka uhvatio u zagrljaju s Domagojem, Mariji je jasno da je samo pitanje trenutka kad će i Antun za sve saznati. Sjedni malo da porazgovaramo o svemu. Stara, kak da se smirim, jesi ti normalna? Koliko to već traje? 20 godina. 20 godina, Lara, staro? Ma ne, 20 godina razmišljam jer sam se udala za pravog čovjeka. Sve sam dala tebi i tati i Nives i sad dođe napokon nekih mojih 5 minuta sreća, ti reagiraš ovako. Nisi fair, Luka. Dobro, stara, jesi ti normalna? Hej, halo, ti sebe čuješ? Vara starog s nekim likom i te nalaziš opravdanja za to. Ja mislim da je to između mene i tvog tate i molim te, nemoj mu ništa govoriti dok ja ne budem spremna. Možeš misli kak mu neću reći, istog trena kad dođe doma sve ću mu reći. Dok je on na službenom putu ti se žvaljakaš nekim tipom i tebi je to normalno. Jer tebe opcionalno briga. Naravno da me je briga i molim te, riješit ću to na svoj način i u svoje vrijeme. Dobro, jesi ti možda mislila možda na mene, na Nives, kako ćemo mi reagirat? Nives je reagirala sasvim razumno, a i od tebe sam očekivala više razumno. Molim, Nives zna! Ma krasno, sve najbolje od najboljeg, uvijek ja na kraju sve zadnji saznam. Ma daj, odi više. Mislim da nakon ovog nema povratka. Nives zna, saznaje Luka, a uskoro će saznati i Antun. Možda je ovako i bolje. Možda ću napokon imat snage nakon 20 godina napraviti ono što sam trebala onda. Biti s čovjekom kojeg želim. Marija sa zebnjom čeka što će se dogoditi. Neodlučna je. S jedne strane jedva čeka ponovno vidjeti Domagoja, a s druge strane joj nije svejedno zbog Antuna. Luka je sinoć nazvao oca, koji se odmah vraća s poslovnog puta, no neće dugo ostati. Antune, šta se događa? Ma što hoćeš? Pa šta me pitaš kad znaš kakav je odgovor? Ne razumijem. Ma kako ne razumiješ? Pa znaš dobro da me je Luka sinoć nazvao i sve mi kazao. Pa kako si to mogla napraviti? Eto, nije bilo teško. Nije bilo teško, ma nemoj, nije bilo teško, tako se misliš braniti, meni je bilo teško. A šta sad hoćeš od mene da ti kažem, da se kajem? E pa ne kajem se. Pa Marija, kako te nije sram? Jesam li te tjerao u životu da se udaš za mene? Nisam. Jesam li te tjerao da se odrekneš svoje karijere? Nisam, jel tako? Jesam li te tjerao da budeš domaćica zato što ja takvu ženu volim? Nisam. Sve što si u životu napravila, napravila si po svojoj volji. Ali ja sam samo htio da budeš iskrena prema meni. I tu je tu problem. Sad sam iskrena. Ma ti si iskreno, opet lažeš. No to ne laži. Napravila si avanturu, bilo ti je lijepo. Okej, hoćeš da ja napravim avanturu? Može. Idemo u razvod braka i doviđenja. Dobro, kud ćeš sad? Idem, za mene ovdje nema više mjesta. Šta ima tražiti tu? Idem u hotel i doviđenja. Pa mogao se pričekati barem do djeca dođu doma. Šta ću ja čekati djecu? Ja ću se s njima već dogovoriti. Javit ću im gdje sam odsjeo i mi ćemo se već vidjeti. Antune... Marija, ne želim ti više smetati u tvom životu. Niti želim biti prepreka tvojim nekakvim ljubavnim ludorijama. Izvoli, tvoj život je tvoj život. Doviđenja. Bog. Antune...
Prošlo je 2 dana otkako je Antun odselio u hotel. Marija bi konačno mogla biti s Domagojem, no on još neko vrijeme neće dolaziti u Zagreb, zato joj u posjet dolazi sestra. Ne mi reći, šta je to bilo? Zvao me je Antun, on je u hotelu, šta se to dogodilo? Kako misliš šta je bilo? Ništa nije bilo. Šta bi bilo? Kak nije ništa bilo, a zašto je čovjek završio u hotelu? Luka ga je zvao. Rekao mu je da je vidio Domagoja i mene skupo. Tebe i Domaga, čekaj, ti si bila sa Domagojom. Pa bila sam. Šta onda? Bila sam i bilo mi je baš lijepo. Pa ne mogu vjerovati. Pa šta si ti sebi to dozvoljavaš? Kako misliš sad? Šta mi ti napadaš? Bilo nam je baš lijepo onu večer kad smo se vidjeli, otišli smo skupa i... Dobro, da, i šta sa tvojih 20 godina braka? Ti ne razmišljaš o braku, ne razmišljaš o djeci. Čekaj, šta misliš o mojih 20 godina monotonog braka? Ne znam, ti ne znaš uopće kakav je to brak. Ma kakvog monotonog braka, žena Božja? Pa koliko ljudi bi dalo sve za takav brak? Skladan brak, a ne monoton. Sad se ponašaš kao da si mama, ti si mi došla govorit kakav je moj brak. Cijelo vrijeme tu kuham, spremam, peglam, to ti je baš super brak. Napokon dođe nekih mojih 5 minuta i onda mi ti dođeš reći... Ja ne mogu vjerovat. Ja ne mogu vjerovat o kakvih ti 5 minuta pričaš. Nekoliko dana kasnije, Domagoj opet dolazi u Zagreb. Marija je oduševljena. Konačno će se ponovno vidjeti sa svojim nikad prežaljenim Domagojem. Premda su si slali poruke i povremeno se čuli telefonom, ništa ne može zamijeniti blizinu voljenog muškarca. I meni je žao, ipak je to bilo 20 godina. Ali sad ti i ja možemo biti zajedno. Pa da, valjda. Kako misliš valjda, ja sam mislila da ćeš se malo više veseliti ovom susretu nakon toliko dana. Ja, prosti, znaš kaj, posao mi ne ide, ova poslovnica, novska, ne mogu se nositi s tim, jednostavno. Da idemo k meni doma, da te malo raspoložim. Žao mi, ne. Jako zadovoljna. Jednostavno nisam za to sad. Sutra navečer idemo, jednostavno... Sutra već odlaziš? Pa ne mogu vjerovati. Muž mi se odselio, sin sa mnom ne razgovara, sa sestrom sam se posvađala, a tebi je žao. Šta si se sestrom posvađala, šta je bilo? Bez veze, gluposti, nije bitno, tebi je sad to najbitnije. Prosto, pravo si, ali jednostavno, ne znam šta bi ti rekao. Čekaj, ne razumijem, šta se desilo s onim Luna Park, jednom se živi i sve to? Gledaj, svaki Luna Park jedan put mora ići na remont. Izgleda da je došlo moje vrijeme. Žao. On ima problema, tako stvari stoje. Kao da ja nemam svojih problema. Mislila sam da će mi pomoći to sve skupa prebroditi. Što ne pričam ni sa mužom, ni sa sinom, ni sa sestrom, a ono ništa. Nakon razgovora s Domagojem, Marija se vraća kući prilično nesretna. Shvaća da događaj ne idu u smjeru koji je zamislila. Osim toga, polako gubi važne osobe iz svog života. Jedina s kojom trenutno može razgovarati je kći Nives. Kako si ti, kako je bilo na fakultetu? Ma nisam išla danas na faks, išla sam do tate. Aha, razumijem. A kako je on? Pa, loše, zapravo očajno. Žao mi. Da, čovjeku u njegovim godinama nije lako. Kako to misliš u njegovim godinama? Gle, on, od kad ste se vi oženili, nijednu noć nije morao provesti u hotelu. Kako pa, spavao je u hotelu kad je išao na službeni put? Mama, dobro znaš da ne pričam o takvom spavanju u hotelu. Znaš na šta mislim. Osim toga, užasno ga grize savjest. Njega? Da. Pa zašto? Pa nije on mene ostavio. Mama, koja je prva stvar koju si čovjek postavi kad mu se tako nešto dogodi? Zašto? A koja je druga stvar? Zašto ja? Cijelo vrijeme se ispituje zašto se to njemu dogodilo. On misli da je on kriv za to. Što si ti imala ljubavnika i što se sve to izdogađalo. I ti i ja znamo da se može pitati do preksutra i da i dalje neće naći odgovore. Prije je izgledala kao žena koja je dosadna u braku. Sad stvarno izgleda kao nesretna žena. Ne znam, brinem se za nju. Ne znam kako će ova avantura završiti, ali hoće, i to uskoro. Ma, prekrasno mi je. Ljuta sam zbog Domagoja jer sutra ide, a sad sam pomalo i tužna zbog Antuna.
Baš sam ovo odigrala super. A toliko sam glupih sapunica u životu pogledala. Marija polako počinje shvaćati što je to prava monotonija i usamljenost. Do sada je uvijek imala nekog oko sebe i nekoga za koga bi se brinula. Trenutno je potpuno sama. Pokušava shvatiti kako dalje, no ništa što vidi u budućnosti ne izgleda joj dobro. Bok, Vesna. Mislila sam da ne razgovaraš više sa mnom. Da, ti bi se družila. Pa dođi k meni. U kafiću? A zašto u kafiću? Budeš mi rekla tamo. Ajde, dobro, spremit ću se pa dođem. Šta sad ona hoće? Zadnji put je izgledalo kao da nikad više sa mnom neće razgovarati. A sad me zove u kafić, kaže da me mora hitno vidjeti. I onako nemam pametnijeg posla. Pola sata kasnije Marija se nalazi s Vesnom. Vjeruje kako će i ovaj susret završiti svađom između nje i sestre. Ni ne sluti da će ono što će joj sestra reći dobro uzdrmati. Zaista, ovaj sastanak i ovo druženje jako mi teško pada jer sestra si mi i imam potrebu neke stvari da ti kažem, nešto moraš znati. Marija, neću okolišat, reći ću ti direktno. Domagoj i ja smo spavali. Čekaj, Domagoj, Matković, Domagoj, moj Domagoj. S Domagojem si spavala. Pa dobro, Vesna, šta je tebi? Šta si mi to napravila? Marija, znam da sam sad u tvojim očima jedini ja krivac. Dobro, Vesna, ko bi trebao biti kriv? Ko bi trebao biti kriv? Pa zašto bi to napravila? Na Domagoja sam naletjela sasvim slučajno u gradu. Bilo mi je drago što ga vidim. Eto, mislila sam, pružila mi se prilika, otišli smo na kavu. A tada kad sam prvi puta bila kod Marije, nisam znala da je i ona već naletjela na njega. A bili smo tada samo na kavi. Zato je on zadnji put bio tako zbunjen. On je stvari tek danas otišao, jel? Da. Koje smeće jedno. On lažljivac, jedan lažljivi. Ne, Vesna, tebe ne razumijem. Pa kako si mi to mogla napraviti? Marija, znaš cijeli moj život, kako živim, nemam vremena za sebe, eto, jednostavno pružila mi se prilika, srela sam ga nakon mnogo godina, znaš dobro da mi se sviđa i prije 20 godina, mislila sam, eto, imam šansu, vjeruj mi, molim te, nije mi bila namjera povrijediti niti tebe, niti nikoga. On je jedan običan gad. Da, slažem se. Preveslao nas je jednu i drugu, eto. Smeće jedno. Život je Luna Park. Izvoza i mene i moju sestru. A ja zbog njega upropastila brak. Nakon razgovora sa sestrom, Marija je odmah nazvala Domagoja, koji još nije otišao iz Zagreba. Tražila je da se nađu pred njegovim hotelom. Nije mu rekla zbog čega. Šta je bilo tak hitno, za 10 minuta dobro si mi uhvatila, moram ići. Da, dobro da sam te uhvatila, znaš. Došla sam te pitati, jesi se možda s Vesnom već pozdravio ili si se možda pozdravio kad te izbacila iz stanovan? Kako to misliš? Šta me gledaš? Rekla mi je da ste spavali skupa. Ipak ti je rekla, a? Da, tebi je to smiješno. Točno sam si mislio da ne mre Vesna držati jezik za zubima. Ali šta? Iskoristio si nas. Oba dvije si nas iskoristio. To bilo je ono što ste htjeli. Svako od nas je dobio ono što je htio. Oživjeli smo prošlost. Onda ste mi bile napete, a sad ste mi pogotovo bile napete. Napete si. I sa vama sam gotovi smo. Odvratan si. Ja sam mislila da ti i ja imamo neku budućnost. Kakvu budućnost? Šta sam ja tebi obećao? Nisam ja tebi ništa obećao. Rekao sam ti da mislim na tebe, da mi fališ i tak dalje. U mojoj budućnosti ti nisi bila. Imam ženu, 3 djece, posao, karijeru. Šta je tebi? Život ti je ko ringišpil. Voziš se na autiću, priđeš na ringišpil kad ti dosadi. Kad Luna Park ode, ideš i ti. To ti je život. Ti si, znaš šta? Ti si najobičniji gad. Daj. Htjela avanturu i to je dobila. Ne vidim u čemu je problem. Nisam je dao ni više ni manje od onoga što je sama htjela. Ali za razliku od nje ja nisam uništio svoj posao, karijeru i brak. Ne vidim u čemu je problem. To je sada iza mene. Koja sam ja glupača?
Mislila sam da sam s godinama starija i da mi se napokon događa nešto lijepo u životu, a u stvari sad vidim glupača bila i glupača ostala. Sva sreća pa mi ga je sudbina prije 20 godina uzela, jer kud bi provela taj svoj život? Mariji je trebalo tjedan dana da se oporavi od šoka koji je doživjela i da dođe bar malo k sebi. U međuvremenu je puno razgovarala s Nives i shvatila da neke od savjeta svoje razumne kćeri i valja poslušati. Prvi i najvažniji od njih bio je razgovarati s Antunom. Marija. Nives mi je rekla da ćeš biti ovdje. Hoćeš li da odemo na kavicu dole u restoran? Molim te, ja bih ipak da razgovaram i tu ako možemo. Izvoli. Čuj, oprosti, malo je nered. Danas sam imao nekakav stresan dan, nije mi baš sve išlo po planu. Ne moraš to raditi, ostavi, molim te, pusti. Oprosti, navika. Reci. Antone, došla sam te zamoliti da mi oprostiš. Shvatila sam kakva sam glupača bila i da sam se ponašala djetinjasto. Oprosti me, molim te. Znam, ali... A da li bi došla da se nije ispostavila da je Domagoj takav muljator? To me zanima samo. Znači, već si saznao? Pa naravno da sam saznao, pa... Ne znam, da ti budem iskrena, stvarno ne znam. Ali ispalo je da je stvarno muljator, a ja sam došla ovdje i stvarno mi je žao. Užasno me povrijedila. I mene, i djecu, i... Uopće ne znam da li ću joj moći oprostiti. Ne znam što da ti kažem. Shvaćam. Prije nego što odem, samo bi ti još rekla da sam puno razmišljala o svemu i zaista razumijem koliko sam glupa bila. Naša djeca su već odrasli ljudi, uskoro će otići, a ti i ja više nismo u nekim godinama i stvarno će nam biti teško ako ostanemo sami. Znaš, toliko sam čekala tu neku svoju avanturu u životu da tek sad sam shvatila da je svaki dan s vama troje u kući avantura. Ma znam, Marija, ali kako si mi to mogla napraviti? Stvarno ne znam što da ti kažem sad. Morat ću o svemu tome razmisliti. Mislim da je gotovo. Povrijedila sam ga. Jako. Iskreno da je on meni to napravio, ne znam kako bih mu oprostila. To što sam se pokajala i što sam shvatila da sam glupa, u stvari ništa ne znači. Kako će mi u buduće vjerovati, a brak bez povjerenja nema smisla. Antun je ipak odlučio oprostiti Mariji i 2 tjedna kasnije vratio se kući. Stvari su se obitelji Čolak opet vratile na staro, a zbog toga je najsretnija upravo Marija. Alo, evo i nešto slatko. Evo stara, ja ne mogu ništa, ja sam se ovak jednak najeo, tako da... A što se ovo hrane tiče, ti stara više donosiš nego kad je ikad bilo, ovo je za 3 ljudi. Meni ne smeta. Želim ugoditi Tomuju. Aj mama. A stara, ako mi želiš ugoditi, vjeruj mi, ja ako uzmem samo jedan, ja neću se moći zaustaviti s toga, ne hvala. Nisam se više čula s Domagojem i nadam se da ga više nikada neću sresti. Nisam znala što imam doma dok to skoro nisam izgubila. Možda ovaj lunapark doma i nije tako zabavan, ali ako se nešto u njemu pokvari, ja to znam popraviti. Marija, možeš donesti čašu mineralne vode? Molim te, ali nemoj, ako je nema, nemoj nikuda ići. Bojim se da opet nekoga ne sretneš kao prošli puta. Ne brini se. Mama, daj meni isto donesi onaj sotić koji ja uvijek pijem, molim te. Dobro, stiže. Hvala. Oprostio sam joj, imali smo dobar brak i ako je ovo bilo potrebno da se dogodi, da on opstane ili da bude još bolji, ok, neka se dogodilo. I u buduće ću morati uvesti nekakve nove zanimljivosti u naš život. Nives, izvoli. Hvala. Izvoli, Djeboj.
Evo ti sad gledaj. Aj, za Boga miloga, starci, dajte više, molim vas. Gori ste od mali djeci, samo mi pada da se tu počnete tikati. Žudnja za prošlošću skoro je uništila Marijinu sadašnjost, koja ipak nije bila tako monotona kako je ona mislila. Na putu do tog saznanja povrijedila je mnoge osobe, koje su je na kraju bile spremne oprostiti. Marija više nijednom nije pomislila na Domagoja, niti se ikad pokajala što se prije 20 godina nije udala za njega. Marija se odlučila upustiti u avanturu s nekadašnjom ljubavi. Trenutno ne razmišlja o posljedicama. Usamljenoj domaćici konačno su se počele događati stvari koje je do sada samo gledala u TV sapunicama. Ajde, dođite. Evo te. Drago što si došla, super. I meni isto. I šta si rekla svojima? Rekla sam im da idem u kino. Kino? Kad si zadnji put bila u kino sama? Nikad. I kako je to prošlo? Pa, da ti budem iskrena, puno sam stvari htjela u životu raditi, pa nisam i uopće me nije briga. Malo brinu za mene. Pusti sada to, došli smo tu zbog nečeg drugog. Uvijek je imao neki poseban utjecaj na mene i nakon tolikih godina jednako mi je zgodan i uzbudljiv. Uvijek sam davala i sad je došlo moje vrijeme da ja nešto uzmem za uzvrat. Marija i Antun Čolak u braku su 20 godina. Iako među supružnicima nema problema, Marija nije sretna. Život joj se pretvorio u ustaljenu kolotečinu domaćice, a sinoć je po prvi put, otkako su u braku, prevarila supruga s nekadašnjom starom ljubavi. Dobro jutro. Nisam te čuo kad si sinoć došla. Kasno sam došla. Pazila sam da te ne probudim. Ma nemoj. A gdje si bila? Poslala sam ti poruku. Poslije kina sam otišla kod Vesne. Ma koju poruku? Zvao sam Vesnu i nakon te tvoje poruke koja mi ništa nije rekla, i Vesna je rekla da nisi bila kod nje i da nema pojma gdje si. Dobro, otišla sam prošetat, mislim, u čemu je problem? A Marija, problem je u tome što si do sada uvijek rekla gdje ideš i kada ćeš se vratiti. Odjednom ti se ponašaš kao da si nešto kriva, pa nitko te ne krivi ni za što. Pa što ti je odjednom? Pa samo me zanima, jednostavno tako sam navikao. E pa lijepo odvikni se. Marija, što ti je? Ne znam što je u nju ušlo. Odjednom se probudila kao druga žena. Pa samo sam je pitao gdje je bila. A kod nas nikada nije bilo tajni. Pa jednostavno ako je morala prošetati, išla prošetati, pa mogla je napisati poruku, ostaviti poruku na stolu i sve okej, nema problema. Marija je mislila da je noć provedena s Domagojem samo usputna avantura i iznenadi je kad joj se on već sljedećeg dana javi. Hej, Bog! Otko ti? Pa mislila sam da si u Novskoj. Zbog mene? A nisam se tome nadala. Ne, sama sam. Fakat sam se iznenadila kad me nazvao. Rekla sam onu večer da je to samo za jednu noć. Sad kad sam čula njegov glas, zaboravila sam sve što sam si obećala. Za pola sata Marija je već u kafiću u društvu Domagoja. Ne zna kamo će odvesti susret s njim, no o tome previše i ne razmišlja. Trenutno je jako sretna i jedino to joj je bitno. Osjećam se kao da si me vratio 20 godina unatrag, kao smo opet ona dva klinca koja tamo trče po Luna parku i rade ludosti. Jednostavno ne mogu vjerovati da si udala za Antuna, mislim. Šta možeš, tak se je desilo. Da. Slušaj, svaki put kad prođem negdje vidim poster Luna parka, na televiziji kad vidim cirkus, ne mogu prestati misliti na nas, na sve ono što smo imali prije 20 godina. Super, ja te potičem na cirkus, znači, ja baš lijepo. Znaš da nisam mislio tako. Da. Domagoj i ja smo se upoznali u Luna parku. Roditelji su mi bili strogi i nisu me pustili u Luna parku, pa sam pobjegla. Htjela sam se voziti na onim automobilima, ali nisam znala. Domagoj je došao, sjeo sa mnom, tako je sve počelo. Da te fali to sve? Sve to što... Što misliš?
Pa to što smo radili, naše ludori izvodili. Pitaš jednu domaćicu ili fali malo uzbuđenja u životu. Gle, Antun je dobar muž, ja sam ti jako ponosna na svoju djecu. Ali ono što smo imali mi, ona uzbuđenja, nikad nismo znali gdje ćemo završiti. Naravno da mi fali. Je, mislio sam, znaš, jel bi ti, Marija, htio bi se nastaviti viđati s tobom? Kad su u Luna Parku odlučio za tebe i odabrao te i tu je kod mene bio kraj, kad sam ga otpisala. Ali, znaš šta, stvarno, molim te pazi što radiš. Ti imaš sada obitelj, imaš muža, imaš djecu. Molim te pazi, istino ti kažem. Nemoj upropastiti sve. Tko je ona da mene upozorava? Cijeli život čekam taj vraži Luna Park, a živim u hotelu u kojem sam istovremeno i sobarica i kuharica. Marija i Domagoj iskoristili su priliku dok je Domagoj na par sati došao u Zagreb i otišli su u njen stan. Antun je na poslovnom putu, a Nives i Luka na fakultetu. Marija misli da može raditi što joj je volja, no ne zadugo. Križat ću si datum i da vidim kad ćeš opet doći. Da, luda si, imamo SMS-u, imamo telefon. Vidim da će ti puno nedostajati. Hoćeš, ni, stvarno. Ej, izdržali smo 20 godina. 2 tjedna je ništa prema tome. Stara, pa šta radiš to, jesi normalna? Pa, mislila sam da si na fakultetu. Pa šta si misliš što ne vidiš da sam došla ženska glava, kak sam mog, ko ti ovaj lik? Šta da sam smije, jesi normalna? Ti si rade dok si otišla, više nikad nisi radio. Pusti me, stara. Luka, molim te, svidi se, Luka. Jesi normalna ono? Luka. A znači, to je ta tajna o kojoj cijelo vrijeme stara šuti i ne želi govoriti. Zašto u zadnje vrijeme dolazi doma tako kasno i nikom se od nas ne javlja? Šta će tek stari reći kad sazna? Nakon što ju je Luka uhvatio u zagrljaju s Domagojem, Mariji je jasno da je samo pitanje trenutka kad će Antun za sve saznati. Sjedni malo da porazgovaramo o svemu. Stara, kak da se smirim, jesi ti normalna? Koliko to već traje? 20 godina. 20 godina, Lara, starog? Ma ne, 20 godina razmišljam jer sam se udala za pravog čovjeka. Sve sam dala tebi i tati i Nives i sad dođe napokon nekih mojih 5 minuta sreća, ti reagiraš ovako. Nisi fair, Luka. Stara, jesi ti normalna? Hej, halo, ti sebe čuješ? Vara starog s nekim likom i te nalaziš opravdanja za to. Ja mislim da je to između mene i tvog tate i molim te nemoj mu ništa govoriti dok ja ne budem spremna. Možeš misli kak mu neću reći, istog trena kad dođe doma sve ću mu reći. Dok je on na službenom putu ti se zvaljakaš nekim tipom i tebi je to normalno. Jer tebe opcionalno briga. Naravno da me je briga i molim te riješit ću to na svoj način i u svoje vrijeme. Dobro, jesi ti možda mislila možda na mene, na Nives, kako ćemo mi reagirat? Nives je reagirala sasvim razumno, a i od tebe sam očekivala više razumno. Molim, Nives zna, ma krasno, sve najbolje od najboljeg, uvijek ja na kraju sve zadnji saznam. Ma daj, odi više. Mislim da nakon ovog nema povratka. Nives zna, saznaje Luka, a uskoro će saznati i Antun. Možda je ovako i bolje. Možda ću napokon imat snage nakon 20 godina napraviti ono što sam trebala onda. Biti s čovjekom kojeg želim. Marija sa zebnjom čeka što će se dogoditi. Neodlučna je. S jedne strane jedva čeka ponovno vidjeti Domagoja, a s druge strane joj nije svejedno zbog Antuna. Luka je sinoć nazvao oca, koji se odmah vraća s poslovnog puta, no neće dugo ostati. Antune, šta se događa? Ma što hoćeš? Pa šta me pitaš kad znaš kakav je odgovor? Ne razumijem. Ma kako ne razumiješ? Pa znaš dobro da me je Luka sinoć nazvao i sve mi kazao. Pa kako si to mogla napraviti? Eto, nije bilo teško. Nije bilo teško, ma nemoj, nije bilo teško, tako se misliš braniti, meni je bilo teško. A šta sad hoćeš od mene da ti kažem, da se kajem? E pa ne kajem se. Pa Marija, kako te nije sram? Jesam li te tjerao u životu da se udaš za mene? Nisam. Jesam li te tjerao da se odrekneš svoje karijere? Nisam, jel tako? Jesam li te tjerao da budeš domaćica zato što ja takvu ženu volim? Nisam. Sve što si u životu napravila, napravila si po svojoj volji. Ali ja sam samo htio da budeš iskrena prema meni. I ti je tu problem. Sad sam iskrena. Ma ti si iskrena, opet lažeš. No to ne laži. Napravila si avanturu, bilo ti je lijepo. Okej, hoćeš da ja napravim avanturu? Može. Idemo razvod braka i doviđenja. Dobro, kud ćeš sad? Idem, za mene ovdje nema više mjesta.
Šta ima tražiti tu? Idem u hotel. Pa čekaj, mogao se pričekati barem do djeca dođu. Šta ću ja čekati djecu? Ja ću se s njima već dogovoriti. Javit ću im gdje sam odsjeo i mi ćemo se već vidjeti. Dobro. Antone... Marija, ne želim ti više smetati u tvom životu. Niti želim biti prepreka tvojim nekakvim ljubavnim ludorijama. Izvoli, tvoj život je tvoj život. Doviđenja. Bog. Antone... Prošlo je 2 dana otkako je Antun u stanu u Zagrebu živi obitelj Čolak. Antun, supruga Marija i njihovo 2 djece, Nives i Luka. Antun radi kao odvjetnik. Nives i Luka su studenti na Filozofskom fakultetu, a Marija je domaćica. Par je u braku već 20 godina i ništa ih, barem za sada, ne izdvaja od ostalih prosječnih obitelji. Dajte, uzite malo voća. Ne, hvala stara, prekini više oču gledanje, napu televiziju na miru. Može malo mira, pa jel može jedna nedelja u miru proći? Može starija, oču jedanput ja nešto normalno pogledam. Jesi čašu mineralne? Ajde, molim te. Stvarno volim svoju obitelj, ali mislila sam da ću imati više od života. Ne radim, ne idem na kave, tu i tamo pogledam koju sapunicu i to je to. Mislim da sam ostarjela prije reda. Da bi sad neko pita, rekla bih mu da nisam sretna. Takve stvari praviti nećeš. Šta, i to je sad kao zanimljivo. Nema tu više mineralne, To je jako zanimljivo. ali evo donijela sam sok. Tipično, Ti Kaća. Meni pije mineralna, nema je. Hajde daj, nemoj gunđat, uvijek nešto gunđaš, otiću sutra u trgovinu i kupit ću nove. Znam, Marija, ne gunđam, ali zbog čega da ideš sutra u trgovinu sama? Pa čekaj dok dođem s posla, ići ćemo zajedno u nabavu s autom. I na kraju krajeva, zašto da nosiš te flaše u rukama naokolo? A kupit ću samo 2 i tako treba mi druge stvari još uzeti. Pa dobro nam ide u životu. Nismo bogati, ali nismo ni siromašni. Pa imamo, mislim da smo prilično sretni. Imamo sve što nam treba. Djeca su nam zdrava, ide im na fakultetu, kćerka studira filozofiju, sin engleski. Imamo krov nad glavom i pun frižider. Mislim da imam skladan brak. Sljedeće jutro Marija odlazi u kupnju. Slučajan susret s osobom iz daleke prošlosti potpuno će promijeniti njezinu životnu kolotečinu. Marija, jesi to ti? Domagoj! To je sjajno, dan postaje sve bolji i bolji. Ma ne vjerujem, da si to ti. Se Bože, koliko se nismo vidjeli? Pa ne znam, 20 godina sigurno. Sigurno zbrojim, ono. 20 godina, da, upravo si od onog Luna parka. Daj da te vidim, Stvarno, pa nisi se promijenio, a baš ni za milimetare. Lijepa, i ti izgledaš sjajno. Zgodan kao i uvijek. Da. Nego što radiš tu? No ništa, nešto sam došao poslovno obaviti, kratko, ali pusti sad to, mislim, bez riječi sam, šta radiš? Jel imaš vremena, mislim, ovo je sudbina, hoćemo na piću otići, imaš vremena? Da si došao tu, a ne idemo na piće. Ajmo. Kad sam ga vidjela, u meni se sve nešto pokrenulo, neki stari, zaboravljeni osjećaj od prije 20 godina. Domagoj je bio moja prva ljubav. Trebali smo se i vjenčati. Međutim, onda moji roditelji nisu dozvolili. Rekli su da se seljaci i bogatuni ne miješaju, a mi smo naravno seljaci u toj priči. Sad kad sam ga vidjela, mislim da sam pogriješila. Nisam ga trebala tako lako pustiti. I onda ljudi ne vjeruju u sudbinu. Otišla je prije 20 godina bez riječi pozdrava i bez objašnjenja. I sad od cijelog ovog Zagreba ja naletim baš na nju. Marija i Domagoj, nekadašnji par koji se trebao vjenčati, susreli su se slučajno nakon 20 godina. Oboje su oduševljeni susretom. Stvar sam jučer mislio na tebe, i sad te sretno. Šta ima s tobom, pričaj mi sve mi reci. Ja sam ti domaćica, imam ti muža advokata i imam ti 2 djece, Nives i Luku. I oba 2 ti studiraju na Filozofskom fakultetu. Odlično. Znači, ipak je Anton bio. Da, dala sam se za Antona. A ti? Da, daj mi reci kako ti si ti oženio, šta radiš? A ja sam ti i dalje u Novskoj, imam autoservis i salon. Dobro, posao dobro ide, hvala dragom Bogu. Sad sam došao u Zagreb, otvaram još jedan salon. Još mi je uvijek zgodan i privlačan, kao da ovih 20 godina uopće nije prošlo. Kao smo još uvijek oni zaljubljeni klinci. Šta je bilo onaj dan?
Šta nisi došao u napad? Čekao sam te cijelu noć. Cijeli sljedeći dan. Nestala si Nemoj doma. Nisam te više mogao naći. Pusti sad to. Znaš da su mi starci bili strogi i nisu me puštali. Život me odnio u drugom smjeru. Nije bitno. Meni je bitno. Nisam prestao misliti na tebe. Ne znam. Ja nisam prestala misliti na tebe. Vjeruj mi i više nego što bi to sama htjela priznati. Ne mogu ti reći koliko mi to znači. Nego reci ti meni, jel ti imaš stan u Zagrebu ili si u hotelu? U hotelu sam. 100 godina. Slušaj, moram ići nazad. Ostaneš samo sutra. Danas i sutra, nažalost. Već. Meni je isto žao, da. Pa baš sam tužna. Nego mislio sam, jer bi mi se htjela pridružiti večeras, hoćeš mi praviti društvo večeras. A? Bi htjela? Da, da hoću. Ajde. Baš super. Idemo? Još jednu noć. Daću nam još tu jednu noć, a poslije toga ne znam šta ćemo. Šta će biti dalje sa mnom i Antunom, nisam sigurna, ali poslije ove noći više ništa neće biti isto. Nakon što su Nives i Luka otišli na fakultet, Marija provodi uobičajeno mirno popodne u stanu. Navečer Nives, kojoj je majčino ponašanje postalo sumnjivo, stiže kući. Mariju očekuje nenadani razgovor. Gdje ti je brat? Na faksu ništa posebno. Luka je ostao malo s dečkima. Baš ga ne privlači topla obiteljska atmosfera koja ovdje vlada zadnjih dana. Jes, ako mi sad misliš držati predavanje, onda... Mama, da te pitam nešto. Ti imaš nekog? Jes. Neki dan sam srela Domagoja. Ko je Domagoj? Domagoj je moja ljubav od prije 20 godina. Toliko smo se voljeli da sam se mislila udati za njega. Međutim, onda su se moji roditelji suprotstavili i nisu nam to dozvolili. Tako da na kraju nije bilo ništa od vjenčanja. Na kraju sam se udala za tvog tatu. A sad kad sam ga vidjela, našli smo se na kavi i bili smo skupa. Jel me osuđuješ? Ne znam. Mislim da ne. Ali, ne znam. Čini mi se da već dugo nisi sretna u braku. Znaš, nije da ne volim tog tatu. Ja znam. On je dobar i pažljiv i svako malo mi donese neku sitnicu, ali nakon nekih 20 godina braka jednostavno osjećam da to više nije dovoljno. Moja mala curica je postala prava žena. Kad se to dogodilo? Evo, stalno se žalim da sam doma i da ih odgajam, a to uopće nisam primijetila. Mislila sam da će me osuđivati, da će mi svašta reći, a ona je bila puna razumijevanja. Mama je provela tolike godine odgajajući nas, po cijele dane je bila doma s nama. Sad je napokon uzela malo vremena za sebe. Samo mi je žao što će tata patit. Niti je loš suprug, niti je alkoholičar, niti je probisvjet. Ne znam, sumnjam da će je to oprostiti. Sljedećeg jutra Mariji u posjet dolazi sestra Vesna. Nisu se dosta dugo vidjele i puno toga imaju jedna druga ispričati. No razgovor dviju sestara skrenut će s prijateljskog u sasvim drugom pravcu. Bog, a što se nisi javila da ćeš doći? Da malo pospremim, da ispekla nekako lač. Bila sam dolje u gradu, nešto sam obavljala, pa rekao ajde da ne vratim, nismo se tako dugo vidjeli. Pa nismo se stvarno dugo vidjeli, baš mi je drago da si došla. A šta ti imaš pospremati, stan ti je sterilan, kubljekarnik ti je sve. Znaš koliko imaš svaki dan posla ovdje za raditi. Znaš šta, baš sam se ovih dana nešto spremala da idem k tebi. Da, možeš misliti da... Jesam, najozbiljnije. Kome ti muljaš, ajde daj. Jesi mi dobro? Jesam, evo sve po starome kod tebe, šta ima? Pa isto. Muž, klinci, kako? Klinci su ti na faksu, a Antun je na službenom putu. Marija i ja u isto vrijeme smo otišli iz Novske. Sama dok sam se ja posvetila studiju i karijeri, Marija je odlučila nešto sasvim drugo, posvetiti se svojoj obitelji. Zaista je ponekad zavidim. I znaš šta ima novo? Šta ima? Neki dan sam ti naletjela na Domagoja. Domagoja? Čekaj, misliš Domagoja Matkovića? Baš na njega.
Kako je svijet mali. Da, znaš kako super izgleda ono, fakat izgleda ono, mrak. Imati onak malo dužu frizuricu, ko da nije uopće prošlo 20 godina. I znaš šta još, imati svoj salon i sad ti je došao u Zagreb i otvarati novi. Pa dobro, nešto si ti meni jako sumnjiva. Imam osjećaj kao da si se ponovno zagrijala. Jer ti nešto muljaš opet, Marija? Šta bi muljala? Ništa ne muljam. Tebi se on isto sviđa. Si ga ti zaboravila? Pa vjeruj mi da jesam. Zaboravila sam ga još davnih dana. Mislim da ovo imamo nešto. Gledaj, Domagoj, ne znam je li to pametno. U stvari ne znam nije li ova večer bila pametna. Znaš, ipak ti ja imam obaveze neke prema toj svojoj obitelji. Pa da, ali pa i sama si rekla da si se našla u lošoj situaciji, da ti je dosadan život. Šta bi nam sad falilo malo da se podsjetimo kako smo bili mladi, ne? Znam da sam rekla da nisam zadovoljna sa svojim životom, ali promijeniti sve po cijenu prijevare. Najgore što mislim da se ponovno zaljubljujem u Domagoja, ako sam ga ikad uopće prestala voljeti. U društvu Domagoja Marija zaboravlja na vrijeme i večeras se kući vraća prilično kasno. Antun i djeca morali su se sami pobrinuti za večeru, što se već dugo nije dogodilo. Marijino ponašanje kod svih izaziva sumnju. Vidim, naručili ste picu. Bili smo glani kad smo došli, a ničeg drugog nije bilo. Pa gdje si ti dosad? Zvao sam te 500 puta i ništa. Pa Marija stvarno se brine. Pa valjda nisam čula mobitel, znaš da bi ti se javila da sam čula ovo. Uostalom, šta je sad to, šta me stalno zoveš, stalno kontroliraš? Prije to nisi radio. Pa znam, ali nisi ni ti prije odlazila na večer i dolazila kasno, odeš, ne javiš se, ni razglednice, ni pisma, ni ništa. Pa čekaj, mogla si barem poruku poslati, pa kaj je to problem? Antone, mislim, šta me sad napadaš? Malo sam prestara da bi me kontrolirao u svakom trenutku. Mama, ne napadate, nego ti govori najnormalniju stvar. I ti nama isto kažeš da ti se moramo javiti ako nešto ode mimo rasporeda ili ako ćemo kasniti. Ja uopće ne kužim u čemu je tu problem. U tome i je problem. U čemu? Što niko od vas ne kuži u čemu je problem. Znate šta, ja sam ovak onak preumoran za ove vaše glupe zagonetke, ja odu čolika vi kako hoćete. Imaš pravo, idem ja. Vas dvoje riješite to što imate. I počnite se ponašati kao odrasli ljudi. Pogotovo ti, mama. Evo vidiš šta si sad napravio. Ja sam napravio, pa ti 2 noći za redom dolaziš kasno, ne kažeš gdje si bila, ne javljaš se na pozive, ne šalješ poruke, pa kaj je s tobom, da te ne poznam, već bi pomislio da nekoga imaš. Jesi ti normalan? Pa znaš šta, možda si nekoga i nađem. Znaš, sve je bolje od ove kolotečine u koju sam upala i znaš šta, sad mi se više ne razgovara o tome, idem u krevet i laku ti noć. Ma odi. Mislio sam da imam nekakav savršen brak, ali sad vidim da sam pogriješio. Očito je da ona već duže vrijeme ima nekakvih problema i sad to izbija van. Antun je tjedan dana na službenom putu. Djeca su na fakultetu, pa Marija koristi priliku da nazove Domagoja kojeg poziv oduševi. Rekao je kako ima iznenađenje za nju i Marija jedva čeka vidjeti što je to. Dobro, i kuda idemo? Ej, to je iznenađenje. Nadam se da će ti se svidjeti. Nepredvidljivi Domagoj, ko u ona dobra stara vremena. Ali bolje ti je da bude nešto dobro. Nije ništa spektakularno, ali pretpostavljam da je dovoljno da razbije svakodnevnicu jedne domaćice. Samo se opusti i uživaj i nadam se da si obukla nešto toplo. Jesam, onako kako si mi rekao preko telefona. Evo, a gle, sad sam se opustila i šutim. Okej, to mi se sviđa. Ćeš moći zdržati. Odlično. Sad mogu ostati vani koliko hoću. Antun me neće barem tjedan dana gnjaviti s pitanjima gdje sam i što radim. Zaslužila sam ovo i ne kajem se. Marija uživa s Domagojem. Zaboravila je i na supruga i na djecu. Želi pamtiti ovaj trenutak zauvijek jer nije sigurna koliko će ova avantura zapravo trajati. Šta fali? Nije bilo drugog Luna parka u Zagrebu. No. Šta ja mogu? Ajde! Odi sa mnom. Ne vjerujem. Šta je bilo? Nisi normalan. Ma daj, ajde, nema biti takva. Ideš? Ma, ne sam se, Ajde. A daj nema biti takva kućanica, šta je? Daj malo unesi života. Probudi dijete u sebi. Čekaj, sad ću ti vidjeti kućanicu. Ajde.
Baš zbog takve razigranosti sam se zaljubila u njega. Nikad ga nije bilo briga šta će drugi reći. Uvijek je živio za trenutak. A i zgodan je. Nisam se ovako vrtila još od kak sam klinice vodila u park. Ej, stani. Šta je bilo? Šta je? A? Vrti mi se u glavi. Ma daj. Ćemo na drugu stranu. Mislim da sam ipak malo ostarjela za ovakve stvari. Ma nisi, šta bi ostarjela. Rekao sam ti prvi dan kad smo se sreli da odlično izgledaš. Samo te umorila te uloga kućanice. Možda imaš pravo, sigurno. Nisam već bila u parku.